Faatautaia le atua lo mātou tamai, ia ua e amai fo ilo mātou wola, ile nei Afiafi. Lolo wā le tau, ia o lo tau whailava, ia e whaataunuina tiu te mawhaiva. Ua maua fo ile nei avanoa, e whaawa wai, ia le o nangara si ufonga o tai au fou, ia e ala i le porkalame le Manuatele, ia mātou te atu i o luma, e te whaataunuina, ia whaamoemoenga uma, i lau lava suafa, i e su mātou te wala awai ia te oe, ia whapeona e tau tūruaina, ia se aunanga o le awhaia nei i lau suafa e su. Amen. Pese ngor Kerisimasi, ia we amatali ai le tautua mala unanga lau si ufonga tai au fou. E whairu leo, ia e whai ma fonga tau mori fo i ora tatu porkalame masani o Asoau taitasi o le Manuatele. Whai ai le fionga Leatuivaoalii Kristo o Asoau, ia mutaitai ora tatu porkalame. Manatua o Asoau taitasi, ia e whaatino inai le tatu tautua mala unanga lea, ua whaingoina o le Manuatele. A o tatu iai le lolo wā o le nei, o le tau le nei aso, ia ai le mwhailava o na tuai ngā luenga wha wau, ia lau ala leo si ufonga tai au fou. Mātou te whaatalo whatua i Samoa, i lau whaafonganga, i so se tafa o le nei larolangi. Po o whea lava o lo o mwhai una e maua mai ai, ma e langona mai ai, ia le tautua a le Manuatele i lalo le whaamalu le si ufonga tai au fou. Mātou te whaatalo whatu, ia te oe le suafa manmalo Keriso, e sūlo tātua li whaola. I so se tafa o le nei larolangi, ia e manatu lava i le au mātutua, le lau au sina sina o le tātou atunuu. Ia ele ngata le lau au sina sina, ia a o i lātou foi. Le au whaingalua ngata tofia le atua i so se whatawhaitaulanga. O le au mātutua o lo whaia le whaiva, o le pō le whala, maula le mulila, ia matapua ia whaiva o Samoa, maana tama whanau,
Ia, mana ngā luenga whaatino I so o se tafa, so o se vanga o nei laro langi mātou te whaatalo whatua I a te otou Samoa I le suafa manu malo ke risolo tātuari I man whaola. Amatalia fo I whi au mga luenga o nei Afiafi, tātou amata I le li tātou te whaai u fo I ai, tātou te rei mālolo I se taimi o momoa. Back to you, Crystal. Good evening. Greetings, greetings, greetings. Happy holidays to you all. Welcome back to Faatautaia and Manuatele program. We are going to have a nice program for you tonight. Okay, I hope you all have a lovely evening and are ready to celebrate the birth of Jesus. All right. A lot of people I've seen shopping all over, and a lot of people had accidents too. So be really careful when you're out there shopping. But as of now, I thank God for bringing us back together here in our office here, our radio station, TV station, and I thank God for I get to see our director and his beautiful wife, Afioga. To the epa Faatautaia ia masian paitua au lele matango fie o le celebrate the Christmas together. So they told me there are a lot of dances, a lot of dancing, and they're going to dance and dance and dance. All right, that is all about celebration. As of now, thank you, Lord, thank you for you all for joining us. Okay, back to you, CEO. Fatalafatu le si fonga fo mai Samoa mana tamua. Ulangoina malo simo lau anga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. A tau mate ai lo tātou tunu I fōlinga ma ai o le tau o iei nei e mai se o le taimi o whāma timunga māsani ai. Ai upa u whaatasi mai ei nei ma le 15 miliona tā lama I malo New Zealand mo Samoa. E tā pena ma whao ngai Latina ino le tunu u. Ai mai se I tu puipuia mai ai a whianga o le tau ma me tupu. O le seleni mo wha awala mai lalo se malienga wha paanga. E ngā lulu e so o tau awai malo e lua e tali atu ilu I tau a whianga le tau. E so o tanga I tangata soifua. Ai o anaanga I whanua ma a whianga wha awa e tupu mai. Ma wha aftai el minister o tupe, lau timu ia a fuawel e sewa ai le malo New Zealand. Le wha awa wai peo le nei wha paanga. E pei foi ona sa wha amanatu ai le tamai taipale mio New Zealand a o iai a dren. I lana si singo le lua o lua a obe ai ma taitai o le malo. Ma toi wha aftai ai le alofa o New Zealand I le taimi o le COVID-19
Whapea le apa mai tāpena ngā Samoa o whaia nei, mō le whono tele a taitai a mālo le tāpulenga le whai le tausanga whau le chokom lua o lua whā. O le whakerisiano ina o Samoa wā whai le whaamua wa ave o na taitai lotu, i tangata sa tau whaatawa aina masawa aina. Ma mōle mawina i nei le tātua tunu ai mese le vai taimi le nei, le ma ewa le apa mai o whaalapo tonga lotu ai o whaalapo tonga tu ma oti ma le o whai pisinisi, i whanau ua lawea ia mai sawanga o lo tausi le Canvas of Hope i tōna i mato. Ma tāpuni ai mo sa taimi le tū mau, i le vai asona te anei e le kalesia me totisi lana mata angai piula, lona vaita ele lawi loa i tūlisi ma tangata asia tu iai. Ai tu tasi le amanoe Afiafi ai le tu solfitus fulu whanau mai le Campus of Hope tōna i mato, o i lalo le vainga le SVSG. Le vaita ele o piula o le si leo anala ngā tupe mai tangata tae ele, peitai, na moli mawina fo ile ave o le whaataua a le lava hotel i songi. Mō whanau lava ia o lawe ia mai sawanga o le anga masani ai lea le lava i Tausaga taitasi. O le whaatau mamafa matu whaatua me alofa i le lata le selau whanau, mai lava i le pepe i le sifuluwalu Tausaga le matua. Faatautaia ia le fionga le pristene si li niulina chang, le tunu uli nei fo i vai tau ma le lolofi atu e le ngata o le alofa masani ai. Ai o ainga o asia tu i fafo o maua taimi e asia ai le toa manga, mo e pua ngā tia, mo moli mai ai mana Manuia ngol Kerisimasi pa anga umalava al SVSG. Inisi o talau tūranga lolo wao le tau i Amerika Samoa le vai sanei lea o whaamawina ai le iai nei o tutui lama manua. I lalo tūlanga o tau whaalawelawe mātu iam whaafu sei. Whaamao nia le kovana le malu pe leti maunga i le asona fisfuluiva o te sema. O onga wa afianga o lolo wao le tau nā whai nai mal malo sil swavai. Whale mai whanga alu. Peita ei i le whaalinga whalawa i tele i lungo le KVCK TV. Whapeona wa aia e le ofisa wa ai tau, ai o le noa. Fōlinga lolo wao le si whamasi na ulumanai. Malolosi o timunga, savili, ngā lua, ma wa aia i a whianga ngā teifale, o lo longa, o so longa palapala i tutui lama manua. Ai mai se o au nu e peon mōl mawina maa afiai, feo a inga ta avale whaatino au nanga maasan iai ai ofisoswani, o wha mawina ai le polo a inga mai le taita inga al malo, tūlanga o iei nei Amelika Samoa. O le tolu ele nei o aso talo nalo ia le malo le tusi o fufuanga whaata atia, mo wha maumaunga o le Samoa Energy Sector Plan, mai le teimi nei o atu lua felus fulvalu, po le isi 5 Tausaga wa savalia nei. O le whaalawi loa o lea whaavae o ngā ruenga whaatatia na saunua aloa i aile minista o tupe. Le fionga lau timu ia wele se a fuava ai i le vaiso nei. Le tau mesina hotel li motaa. Na ia ta uale ta uol nei ati na el nei vai tau le whaatupuina o le tamau ainga. Si ti aile soi fuanga to mai whaona po nei. Ai o le tali atu i swinga o le tau. Ma le wha o ngā fua o le malosi whaafowina. Ai o lona ngā o singa ma le whaasosoanga. Ai maise o le whataito ina i manu i tau o le nei vai taimi. Saunol minista mo le isi 5 Tausaga, o tanga e ia le energy sector i le tufa leo se manu si anga wha eltise, e mawhaio na ngā whatia e tangata, le ngata i lona mama, saunga le mu, ai o tofu sia umai tangata o le tunu. Affordable, reliable, safe and cleaner energy supply for all. Ma ia vea fo i le nei wha maunga mata ia lai wha whaingo fie, ma susulu a tuai wha moe. Le mau o se maru si anga whaafawina e saunga le mūmanga whatia e tangata o Samoa. Le si whongoltaia o fō mai Samoa, milana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, a le Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Yeah, Faatautaia. Greetings. Happy holidays, Merry Christmas. Ole termine, ole apianga e lo tato male pese mai si o no. Na o sa wai pa na wai o matua, grandparents, great grandparents, all the way back. Fale Asoau Manua. Okay, Sarmy, come here, let's dance.
Okay. Yo te menoa le nei o la tatou whalonga longa tu loa I tatou advertisement po o tatou whaasalonga whaapisinesi. Ia, o nisi o tātou whasalonga mō lo tu silifi Samoa o le life insurance, o ta ua le FFS, po le First Financial Security. O iei o lana main product, o ta ua le IUL po le Index Universal Life. Iei totonu le living benefits, ia po ma le cash value, ia fua ona o le tūlanga fuile o le mawhai ona tātou whaongaina, au e soifua ma o wola pea. Ia, e whai ona e walauane, mo nisi whamtalanga whamalamlama atili le tāua o le living benefits, ia, whai ona tātou nonoina, whaongale upuno no, ai whai fui on tātou le toitongia, ai sea leanga fui o lau lava o au tupe o lau contribution, io e, so ele, there's a possibility ele mwhaina toitongia, pe a whai ona e noina e whaongaina ia mō ni whaalawilawi whaale ainga, cash value, whai fuina whaonga mō whaalawilawi whafosei, so-soani I lau retirement. E ma whai fwoi ona insua mō tangata o lo o maua I ngase tū mau. Mō nisi whamtalanga, whamulemole whafsotaiane, ia le whatua, ia seri whatilua, I le 5 o toru lua valu, whaono, whaiva, tue whafua mai, whafsota iane, ia re tamaitai o seri whatilua, ia le whatua ia seri whatilua I le 5 o toru lua valu, whaono, whaiva, tala noa iai, whesili iei ni mea mō se whamalamlamaina atili, ina ia mwhai o na malamlama, ia a ole isainia, ia ma e join no whaielau life insurance, ole mea tisili nta ua, ia, o le isi vaenga o tatu whasalang, o le Paradise Supermarket and Store. O le whale o loa Samoa, ia te mine nei ua whaisipisi mai ale tae au tau le Afiafi, ia ona o whataunga o tō na I o Kerisimasi.
sau mea lofa o se mea taulima Samoa, o se puletasi, o se tusipaia, o se pulealava, o se oftino o lii, o se ula, o se taulima. Mea whapena whai una e awhi iai whaatauina, se mea lofa o Kerisimasi, ia a o leo o toe lima, ne iaso tatu taunu iai. O le whalolo Samoa e te tala mai le aso ngafua, tapunia i le aso whareile, i le Afiafi i le ono. Ia e le tapu e le te talaina i le aso to'nai, ma le aso sā. Ia na leo toe whaasau mai e tapuni le whā, e le aso whareile, ia ona o le sāpati, ia are tamai taipule. Ia, o le ngata foila i le whare o loa i tutonu le au onanga a le Polly and Holly fashion. I tutonu le whare o loa lea. Fai fo in teka ia o measurements i le liina o Sarmy o e sirisila mai iai. Ia, pia o se ofu whai poipo, o se ofu o pati, o le ale to ingala i te mana o iai. Le whato a drop ni me alu ofu das whareile mle sonai. Ia hoe. Ia, sirina mātango fie. Ia, o le nā, Samoa la unanga na ale vaenga, tasina vaenga o le tautua, o taua o le Polly and Holly fashions, mo lo tu sila fia Samoa. Vaenga muni muni o tautua, ia o le au unanga o taua le Crystal's Room and Board, o fale na o lo o ia tausia ai, le vaenga fule o taua o Senior Citizens. Ia, ele ngata fu o Senior Citizens, o i fu ila tu ele i o le aging nga, ia ai o lo mo mir so swani, i wala au, i le telefoni, fitu tasi wha, 553, valu 5 o. A wani i tiki advantage o tatu tangata le tautua le mala unanga. A maua se awa noa e maua se upotu e te nofo ai, tausia le lei oe, manatua, tutongi lau rent. Oe, tutongi lau rent. Ana o tatu tangata o maua le mea fuulele a toa le masina nofo ai, sola loa ai le tutongi e fale. Oe. So ia tatu te whapena, le mawese mea le leia le tātou atunuu. Ia, o nisi vaenga o tātou whasalong whapasinisi o le vaenga o tātou le performance auto sales, o le whata vale, o le o nanga lea na o le used car, le lato o nanga, e au ngātere mo i lato e le o le leil tūlango credits, ioe, mala au iai i le telefoni, 512, 125, 1selau, ia por telefoni fe avea i iwa o iwa, ono torulua, ono lima, ono tasi. Le leita avale, le leita atapenaina, ia e whaamalia inai lo finangalo. Wala au ia aiki manda, ia mo se vaenga e te fia mo o mia i telefoni pe ona utaua. O le isi a tatu wharta avale o lo o iai nei, ia. O le wharta vale o ta ua, o le Aaron Dots of Noko, o le wharta vale la le latu te carry ina ia le brand new ma le used car. E tonu le ai o North Corona, na whapupu o Noko, ia o le a tatu o le Dots, ia tu inga ta vale fore le Chrysler, o le Dots, o le Jeep, o le Ram trucks, ia pule ala vale tu inga. Ai le whapela na uta avale ale fo e Dots. E whai o nga e tango e turn in na uta avale po le Toyota, po le Ford, po le Chevy, le arapinga ta avale. E whai o nga e turn in ioe ai sui se ta avale fōu lava. Ia pe a e finangalo iai. Vai taur Kerisimasi, vai taur tausanga fōu, sui alo sa vala awane i telefoni. O le lua tasitolu, walu wha o, 155. Te whawhonga mai lua tasitolu, ono walu wha o, 155 fesili mo le lii o Brian Vaalelei Lima. Ia mo nisi o mo le silafia e lo tātou atu. O le tua whare ainga, ia ili whare ainga i le tu sifo pe anga i na Vaalele i lunga o le ai o Kasone, City of Carson. Ia ili whare ainga na o le Poasa, restaurant and store, i e tonu e lunga tonu a o le Awala Street tengo Main o te ropo le Cross Street, pa le Cross Street e lata iai o le PCH, Pacific Coast Highway, el watu from north going south,
e ke pai lo I nai ai fo I PCH, you have to make a U-turn because the store or the restaurant is on your right-hand side when you make a U-turn. But alu iai asiasi iai e le te talaina I le asonga fua, e malolo I le asonga fua, ai tala mai le aso sa, se ia pa ia le isi aso sa. O nisina o tatu whasalaunga taua, mo lo sirafia Samoa, I le nei vaenga o le tautua ma le au nanga. Faatautaia tu lava lo Afioga, faatautaia sua tu le epa mo le tau aoina o tātou pisinisi. Faatautaia tu fo'i o malava whai pisinisi, a wai tau tuaina o mātou nei fo'i au onanga I pōta I tasi o vai aso vi ia lava le atua, pa Manuia le atua, ia tātou umam tātou pisinisi. Amen, praise the Lord. Amen. Happy holidays, ole happy lava. Guys. Ole taimi nei, ola alu watu ai tau pese papi toa lava mo o tau lava o loo mai moa mai ile taimi nei. Our fans, we love you. We thank you so much. And this is a special song for you to say thank you very much for joining us, for watching us each and every night. And Merry Christmas. Thank you guys. Happy holidays. Kerisimasi, o te Manuatua, pea lava oe. Manuatua pea oe, I nei Kerisimasi. Ewe ina whaingata, ua Mesia. Fallinga Patatanga se ai nei lo fatu O Yahweh Afiafi atu Atono e se aso Italiai Ola o tatalo Manuatua pea Kerisimasi Ewi na whaingata Eleva aia Olau ata Watata se nei lo fatu O Yahweh Tafiava aia tu Aia tono e ia I se
Ecclesia le taunu ngalea maluena I umale manuia aole au fatali pea besa wafe ale manamea atonu ea ise aso etaliai ola utatalo mana tua pea oe le manamea ilo ulo toe e malingi loe mata le manamea sei fai mai setala tafia opo atu mafusi mai oe e manie ai lo ulo toe e nei Kerisimasi o te mana tua e pea lava oe le nei Kerisimasi o te mana tua e pea lava oe le nei Kerisimasi o te mana tua e pea lava oe Wow, what a beautiful Christmas song for all you fans. Happy holidays, guys. Yeah. Ali Temine, again, we want to say Merry Christmas, Merry Christmas to holidays, you. happy holidays. Ali Temine, ola luatu e loa se mato fa Manuatele lava, a wa oto umo fa Manuia ne aso. That means otoya oneto was whanau, tai auto was whanau, all the way to Christmas. You are going to get double presents, right? Praise the Lord. Yay. Now, ola mato fa Manuia tele acha toto ma ia sanga fa Manuia atele tua ia te o toi tau soifua ia tatu toi te loa I foi and say happy birthday to you next year, right? Okay, Fantonu. Happy birthday To you, cha cha cha. Happy birthday To you, cha cha cha. Happy birthday, dear friends. Happy birthday to you, cha cha cha. Manuia loa so whanau. Manuia loa so whanau. Manuia loa so whanau. Manuia loa so whanau. Yay! Happy birthday! Happy birthday. Happy
nei ua unia mai Moli atu o alofa ana ma fa'a Manuia Happy birthday to you all Ia Manuia No asa whanau nei wa e au ni Tato whaafetai O lea tua lava ia vi ia Lea tua e whaafetai Loa lofa winga e se Wa e foa i mai ai nei aso te Alofa angalo ai Ngalo aso soi fu Se lea tua E mi mita faia e pea o matou loto E tele pea So oto e whaapo Ola fia fia nato Walenga tai Loa sa whanau Lenei ua unia mai Fa'a Manuia lea tua i loa sa whanau Va'au mai na rousoi fuaia na fe'au Toe wha'au popo i na pea nisi aso se te Lea lofa anga mo oe E le umayo ai na pele Lea tua e wha'awhetai Loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei aso te Alofa angalo ai Ngalo aso soi fu Ai au ngalo mola Lo ai na ai mai se lea tua Potu po inisi Tausaga po mo o tau umalava a wato was whanau e pia papitoa tu lava le whawheloa i atu. My happy birthday atu i alo o le mātou whaatonu le Afioga ia tu le epa whaptaisua malipai tua o lo tatou whaatasi ai nei. Happy birthday, guys. Happy birthday, all of you. And all you guys. And Ruben, I didn't know today's her birthday. All right, Fo. Happy birthday to Ruben. Happy birthday, Ruben. Mai mako keke kaunga sau se mai mako keke e mase kako Samoa malulu le asa wa kimu foi. Nas fa na ule tati o te ai o le fale ingo Ruben tai. Yeah, that's a fun now. O wanga a surprise if we stop by tomorrow. Happy birthday to you all. May God bless you. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy holidays. Yeah, all the time nei ola ata to Afiafi ina to nei ile a wofu tangata wofu ole to pesele nei la mato Afiafi to ate oto ole pese mai wofu le to wa nu. Yeah, si siva mai la yeah. Siva mai la for my paitua.
Manu'atele program. I hope of Afiafi ia oto umal a waffle all over. Mole to pese papitole na ale temine ole a aluatu ailoa se special Christmas song, special dedication Christmas song for all you USA, from Hawaii to all over Canada to Alaska, Las Vegas, Wells, Texas, you know. This is your Christmas special song. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Happy holidays. Director, for blessing all of us with the beautiful song. This is my first time hearing this song. What a blessing. Okay, I hope of Afiafi na lava oto, USA, Hawaii, all over here USA with your beautiful song. Thank you, CEO. Ole temine ole alu watu ailoa tato fesili. Are you guys ready? Okay. Are you ready, guys? Go bring the stuff. Ole temine, ele iai lava se si mai papo o malo mai. Na o inei lava. Ya as se pa ilo atu ya me alofa vai asole te ala wa Afioga til epa fatai sua wa uma na momoli na sau lava ya tinale o tasi masiona to alua la ula me tonu ta al o ai fatai lava fa o ya te la o la lua se lau ya ana watu ai oi Orange County mele mato fetau ya ile fai poiponga na aveila pusa pisupo tolu pona aveila apamasi if pisupo tono pusa eono tolu pona that's a big lot of lot of pisupo for your holiday, right, Tasi? So sa Afiafi na lava sungali ilea ina wamaua ina la failonga le vayasole na tea. Tasi pusa pisupo, tasi pusa wahu ia pana, tasi ia pusa masi ia marilua se lautala. Yeah. Right. Whailoa tu whailo Afioga,
Tuilepa Faatautaia and Soli. Wo o foi na latu foi ba ai lakai te piki me alofa ma le lua se lau te latu ananafi. O ananafi na piki me alofa astina leo o mina to ailoa. So they were very happy, and I said, "To lua te loa wana watu ba ai mashona uso." E to lua lava la ua. E cancer la ia le Steinilothoreca, stage 4 cancer. Please pray for Dorcas, Silfele Papu. Ai o na o fai ai, lua te loa, o le plana le atua. Ia ma lo mai ia mina mai oi, i po fea mena lena ma lo po Utah, an sa alu i le po inai ta o tonga shon to lua. Ia na o fai atu la i na uso ia, lua te loa, it was all God's plan for Mina to win, to lead you guys here. Ia lawa dapo la toilet blessing, wa ave fo imala, wa blessings from my store. So, friends, brothers and sisters, leone mea, pepelone mea, awhai atu loa, o mea lofa ia maua, leana wha malawa ta mato CEO, ia o mea na e wha manuia ai lo ia o ema lo a inga. Ale te me la nei, o lea fo to e wha ali ali a se ta te musu lawe to e fo i nei, uma Kerisimasi, to e fo i Sarmy, awa uma Kerisimasi a le maua mai sisi oto. Ia, ole a ave loa ma stama leo spapa pinga leo Sarmy, ia la au fai mea lofa i fo i se uso leo soli, wai matu need uma mapo. Ia o mapo me lea e ave totonu le mapa ai tova ai mai ai. Nal fa atumu lava le vai, alu ele pauka i kokongo fa manoni, ia vai lo le mapo alu e kongo le mapo, ia sa eu kabili aki e aua mifai lunga o maku le mapo. Ia ele kau inga uli mai fa ele lea. It's very beautiful. Ia Malaysia lea mea o le heater, you know. Ia lua, ia o le isi fo il mea o le map foi. Ia male air condition. Ia me se lava auto ia New Zealand, Australia. I know it's summertime for you guys. You really definitely need the air condition. Just for your own private room, private use. Yeah, so let's play. I really want to give this to you guys, okay? Oya malone. I'm telling you, I promise you, I guarantee you, I will go tomorrow and send this through the overnight express, just like I did to other families. And I send, and one day I mow a Lord tie out, next day. So, ta'alo mai, fia mai, Merry Christmas. Merry Christmas. Wai la Afiafi ina nei yaso nei po. Ia, ole tato Cecilia, ole alo atu. Tua umana tu nei lavan tato usuina le pese, ole aso whanau, mo oto manau Afiafi ina, ele nei yaso onto as whanau. Ole Cecilia la. Mate mai se isi o to. O le aso whanau. Ale mato whale tue ia soli sua. Ala he moi. Sally, check. Ape o ti mangio. Ia oane e sao se tali ala e tali pese. Falo me yesu ori no ko fofo. Walu. Ai ko be go. Se ka pega mi mea, Sally. O pape. Walane pala
maua le petu ua tatou maua po Iesu. Faatautaia ngaka. Malo alfa malo si se uso. Malo avau. Merry Christmas, Bota. Happy New Year. Ia, ona umai fu le man pese. E te sila fia fu eri Kristo. I. Pau ale o tangata e lua so whanau. Io e umara tatu pese ma ua maua fu tatu fesili. Maua tali. Oh, yeah? O fesili nei e whaingofia na maua lungo o kuko, maua lungo o Facebook. Ia tali. Hallelujah. Ia o lea la ua maua mai le tatu tali mua. Lea. Oi. Man maro tunga whaifi au ia lafo. Oh my gosh, really? Again? Io e. Ia. How did he know? I have no idea what fatulanga o lungo o Facebook. Ia o information. Ia o... Ai pe a inga e la fo ia soli. Wow. Congratulations. Yeah. CEO. Never a more spusa pisu por tunga whaifi au. Malanga... Maluse lautala. Ia malanga pusa wahu. Ia malanga pusa masi. Fio lai. E uma e foi fale o rord malo. O tō mana le loto neighbors a lafo i oi Compton. O umai lo loto ia lafo. Sei ai uma ia na mea lofa na ai koe olo i ko oi kalesia. Wow. All right. As of now, congratulations again to you, Pastor Lafo and Doreen. Me ka se ofa Manuia nga le tu se malata mai lunga li ilia. Ia all the termine ole a Afiafi na to Loto Australia. Yeah, the Aussies. This is your Christmas special song. Merry Christmas. All right. Australia. Merry Christmas. Happy holiday. We love you.
Christmas song for the nation of the beautiful kangaroos. Merry Christmas, Australia. Yes. Well, I just now find out that ole aso lena pana wifi tua ya solis matina ole aperila se fulu malefitu. Whanau tonu ana o le fua tutuila, manua. Ioe, I didn't know that o au o sa mai manua. Au tele I ola po I manua na o whanau tutuila. Au tele I ola po I tutuila. Na ole sabai ma upolu. Iau, sau sao mai o ma tua ma to mai sao I nei. Iau, awa ngā whaile ne fasili wo ilo ai. Ole aso le nei o fua ma toi tutuila. Amen. Praise the Lord. Iala solio that her birthday will always be remembered on our flag day. Faatautaia lava lo Afioga, faatautaia tu le epasua, mo le pese manea ato te loa, o le alu watu loa, o le apa Afiafi atu o tō whiti uta, a wā le tō musika manea, whiti uta song. Happy holidays. Happy holidays, Merry guys. Christmas to all of whiti uta. Samoa se usi mai le
Pese fitiuta kuso. Oh, Manuatele, se lau pasene. Le upu ia le pese le no whanongo le pese. Le ane winga le upu le no whanongo iei. O le fati mea lunga, fati mea lalo.
Le le wingo O te le. maasani lava ona o whaalongo ia se luka o whai fwoi ia upu lea i ana launga wha Samoa. Te le loa po inga paki la ia me ilunga o ai fwoi paki me ila. Ke le ilo, ke le iola i whiki o kakawa. E fōla o whaalongo le upu a. Dorwin o lale wingo la ia me. Ala ata mai tina o soli Lo ia le pese mon mana o lea mai a Tracy Charlie. Tracy Charlie ia o le pesele na e whawhinangaloina. Merry Christmas, Tracy. All right, this is for you. Happy holidays. Tracy, Charlie, we love you, and we love you so much we are going to fulfill your wishes for Christmas. E makele sisiva i pese o Kerisimasi. Na fio mai mo e sala ia to e fauno ta so tanga vi ia le atua ilona no fa ua fa na lo ta puluvanga nita ma la 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 le ua fa na mai o le tama fa ale le mai aina ia fa na lo mai le ama se me Tausaga fo le ua fana mai o le pepe tatani o longo o moli fe mo e moa i o fa ailo ilo ua tanto ia i le Kerisimasi le mauta uma faua fela nula nua Manai malo e whenga solo ai Tanga o le songi ai sale o omi Ta wha Manuia le Kerisimasi Nita maalalanga Lea ua whana umai o le tama Wha alelei umai aina Ia whana lo umai bileanga Se mea lo wha ile ua pele Nai matua male fana pele Kerisimasi Tausaga fo lea ua fana mai o le pepe Nita maalalanga lea ua fana mai o le tama Fa alelei umai aina ia fana lo umai bileanga Se mea lo fa ile ua pele Nai matua male fana pele Kerisimasi Tausaga fo lea ua fana mai o le pepe Okay, all right. Se ole hapia
Ia o ka fia siva o malulu le mea a siva loa ia o mawhanga. Hey, all right. Well, Temine, we are going to turn the mic to you. Do you want to say happy Happy Merry holidays, Christmas. Merry Christmas, guys. Are you enjoying the program? Thank you so much for being here. That's every Wednesday. Thank you so much for your love. Thank you so much for your comments. And I hope you're enjoying the program. And so I hope you keep enjoying it. Back to you, Chris. All right. Thank you all for your lovely comments. Thank you. O lo'o sangi mai poi le paitua ya soli. Saying happy holidays. Happy holidays. I wish you can come up here and dance with us. Yo wenge ma'alili o lai lalo blankeke. Anyways, ole te mine o la whengai e loa ma nei a tele ale pese na. So wa tolu nei pese, ma nei a te lei whaalongo ai. A leo wa whaalongo ai first time. Thank you very much, Director. Tai lava Afiafi mātou, wale ngate Afiafi na atu. Ai mai se fo ia nei. Ia ma Sarmy. Le loa singei whawhinge pa Samoa. Ai Afiafi lava ma siva. I ka ko musika. Le loia ole happy lava. Ia ole aluatu loa tato pesili lona lua. We are going to go now to the scripture. Ni na walwe I Long Beach le fale Ruben e Faatautaia so hot food. I was really craving for some Samoan hot food. Yeah, so fito ye rola ia yunga li matina e lo umala to mai ya ona ole proclame la lea ma fa mai Manuatele proclame e mato ele misia mato ia la to le ngali ia sau lazy ia same thing e peva ai mai lo ya o lazy tinaf na mai mai na enta to le fale mai lo papa ko fa mai that must be Crystal. And she said, I said, how you know from my back? And she said, I can tell the way you dress. I love your style because I know that's how you always dress in your program. Yeah, ona Asoau lola ia male request for my please. Be ma fai lava ona e fa Samoa. Fa Samoa, te mi uma lava o isi ka ngaka Samoa. E lo uma la ko whenga ngui e loa fo I Samoa. Au ka ika vai ala la kai kufa Englisi. E ma ngai e fa Samoa. Ia ole a fa Samoa. Ia ia te mi e fia e tau lava ia ona fa Englisi. Au ia na fa Englisi at foila ia wa foina isi tangata half Samoan, you know, ia me se foila shau fa no o lo o mata mai ia ma fe atai mai ia ma me se le fi fa lo mata mai ia Sarmy. Le taimi nei o la luato e lo tato pesili o la tato o atu I tato tuspa ia. O le winga o le manu fe'ai. O le winga o le manu fe'ai. O le fo'i le opposite. O ke le lola fa Samoa le opposite. O le opposite o le manu fe'ai. What is the opposite of the word beast? Because that's what our program is going to be like. O le winga fa Samoa mai totally. O le winga o le whailonga o le manu fe'ai. O le maleisi manga o le winga po le opposite. O le upu lea o le manu fe'ai. O lo I tonu I le tusi o whaalinga. Le ai masi tali o tali e tau lia lau Asoau nanga lili tata tu pese. Le ai. Se langa laile Tracy ele tau le mato tali se batu se tatu le pese ele mato fatonu. Fatai. Merry Christmas. So from kapiteni up ele tau lia.
Ia, le la tata tu pese fto asau tatu tali. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, sooner girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, sooner girl, say please go slow. Sooner please go slow, yes, slow, slow, slow. Sooner please, we more must go slow. We got open for pampan, we like make it was sulan, my money actually am. Hey boy, alu oi, lo ute ule pao sao boy. Ete pisa, ua lava, ule lava ulo uolanga. Hey boy, alu oi, lo ute ule pao sao boy. Ete pisa, ua lava, ule lava ulo uolanga. Ole aluloa oe paso moe 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 utele ke alaba ya te oe. Wae isa poi oe utele a upoe taele a manaia oe. Ole aluloa oe paso moe 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 utele ke alaba ya te oe. Wae isa poi oe utele a upoe taele a manaia oe. Ku'i male musika e se si balo usista. Se awale pai mea ika kumai lunga e pai lau siba. Ku'i male musika e se si ba mai lo sista. Se awale pai mea ika kumai lunga e pai lau siba. Lue, lue, lue lo sista. Lue, lue, fai au fika. Lue, lue, lue lo sista. Lue, lue, fai au fika. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai ila musica e papadeni ai otica. Eva mai asi de ma ela mali hamo excedes. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Papaling ay sumusole, lapile se paamole mole. Awa ikikuma e folo fa ua ngai uma ole pole. Sikika ua, lue mai pa mai sau pika. Ya ela le ua ua ole laina. Eva ya tue misi mapaina, chipo mapelua pai au faina. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mai le fo i matatu pese. Aua maua fo i matatu tali. Matatu tali. Na maua mai lunga lea. Aruna ponga wa sautari le maua fisili. Ele i latu tatu pese.
Ia le lafto maua I lalo ele kaulia la. le taulia afto maua rai lalo I a tavita tauanu ma moe filemu lango le fasa mua mai tari au tari le na mai o le lem o sa tari na Ole mamoe. filemu Mamoe filemu po le mamoe wa mamoe o mai filemu ali tavita. So le vai kolo so na kwa popoko le auso le. La pela to maua fo ila le isi. La utawa no ua ia sole. Manga yalo mufo ma ye kali Le ia. I see sila mai le ali o tele communicate. I'm only kidding. I know. I mean, Ele tali nen saulunga aroponga ia o nana amata saulo martali ali tatua tatu pese. Ia ne la o disqualify ai. Ia la o mau I lalo tavita tawanu. Fanua o oela le oela na maua mua mai ya. That's why it's so good to wait until the music is played. Sa lote sa lea. Oh, see, what missy o sa lote. You know. All right. Ya va to foila wala como le ainga le pi sposa pi sopo. Se awa o ai o neighbors ainga le au vaanga au tawanu. Oh, o male sa pole hasa Kerisimasi. Ala lo fai to rene. Ya mi foi se pi sopo. Tu tasi tatu fesili le tu fa mon mole overseas se mais tatu tarisao Wa. Se tarisao anga. Ia ona paulina o le tarisao le ina o tavita tawanu sa wai te vai. O le telele sa o le ono talako fitu angelu o le filemu ma le alofa tarako filemu ono anga malu ia pe o te leana tala le la sa o maritala o talia o hana alo no ponga o tuai mai o hana sa o tali ia o mo mai tavita ia o te leana o tali le o mai o le manufe ai ia Sa lo te la sa o mai foi. Io Yeah. Congratulations, Tavita. No fionga le te akono toina. Congratulations. Congratulations. To both of you brothers, the Tauanu brothers. Yeah, all is so lava very smart. Va pela va wele moa le fesili le. But because all I to on the beast. All the beast. All the beast. All the manufe ai. Or the opposite, I was asking for the opposite. Or the opposite, or the beast. Or the mamoe. The beast, or the liona, I malosi, wild, wild and ready to devour anything, anybody. And the enemy, or the mamoe, the opposite. Filemu. O maila I te atu ofisa lala so asfaraile. O maila asfaraile. Maila asfaraile piki lua whailonga ni te atu ofisa. Lua se lau tā la. Pusa pisupo tolu paunga. Yes. Ia ma le pusa wahu. Ia ma pusa masi. Yes, apa masi. Right. Okay. Ole, New Zealander, my people, my friends. Ole afa Manuia to ele mato director malifai tour. Male aing on silver pongo tayo fo le to Christmas dedication. Yay! Merry Christmas, New Zealanders. We love you. Happy holidays. Happy holidays. Yeah. Enjoy your music. Christmas song for the New Zealanders. Yay! Thank you for joining us. Watatangi mai longo le Kerisimasi, le lalo langi na faatautaia. O ainga mawo mamai, wa fe
fa'atali o Afea e saua i lauhani e kisi mai ma fa'a Manuia le Kerisimasi ua tatangi mai longo le Kerisimasi le lalolangi na fa'atali-tali o ainga mawonga mai ua feilo ai a ole nei lava o te fa'atali po a fea e saua i lauhani e kisi mai ma fa'a Manuia le Kerisimasi le atua ua whanau mai i le whale o Manu olu i tau te lelena mo o e mau Tautaia e ia i le Tausaga fou se whaasino manga uma mo i tatou Manuia le Kerisimasi wa le Tausaga fou Tamalea na valo ia elona ua le malo o ia foi o le Mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le nei Tausaga o Yesu o le pepe la fola Fia ia ma alleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le Mesia le mea lo fasili la valena mo e maui le nei Tausaga o Yesu o le pepe la fale o Manu olu i tau te lelena o e mau Tautaia e ia i le Tausaga fou le whaasino manga uma mo i tatou Manuia le Kerisimasi ma le Tausaga fou Afiafi na Oto. We made music a special Christmas dedication for all you fans and all you friends and all you people all over who are watching us and who are joining us at this moment. Faatautaia lava mo Besenga, CEO. Faatautaia lava for best nice selection for tonight. Ole temine ole a faitata puspa. Ole a sauni la a alu tatuvalele ile au mele kaliki maka. Aloha! This is your special Christmas song from the Siupoponga family, from the Siupoponga Ole Tai Alfo family and Manuatele program for you to say Happy Holidays, Merry Christmas! Happy holidays, Merry Christmas. And this is for you. Aloha!
Hawaiians. Yeah, Merry Happy Christmas, New Hawaii. Year. Happy I holidays. hope o whaafiafiaina uma o tō Hawaiians. O le tone poe mato a inga lo I Hawaii. Yeah, I hope you all enjoy your beautiful music. Again, Faatautaia mato CEO, o ia lea na whaia all these selections, you know, for all of us. And not le ngata ia te oto. Mato foe. Yeah, aloha again. Mahalo. Happy holidays. Yes, thank you. Ale te minela lo atu ai loa tato pe sili lona tolu. Yeah, wai ole a malo, and I hope, I wish ya malo mai ia New Zealand, po se isi o Australia, au po Samoa, au se aluatu ai me momolia tuai le alofa o fai tua ya soli ma lo o alofa ia me se fo ile mato patonu ai me se fo ile mato pa anga lea o Sarmy ia ole aluatu le pesili ole pesili ia se longa latu le pese se longa latu le pese ole te milane pe uma le tauna to Italia mai au tawanu ave ia leva no wa kele ko piso po sole ai se ave já vão mo ese piso po se si ai nga po se si lo mo ku ele ai ese piso po ngai ka usanga pele ai fo se kolumpong yeah ai we're going to go to the scriptures ole au ato neta to spaia e to te loa le numera le ole afe fa se fulu male fa afe e la unga so ia pai fe au uma ala ho ole numera le ole numera fa valoanga ai tau nu ulava ia awai le pepelo to spaia saula lo tali ole ale winga ole afe fa se lau male fa full mai fa afe o lo to tono to spaia ole ale winga o ai foi e Faatautaia ia winga lea ole numera lea 144,000 ele moa afe tasi fa afe lai tu tono tu se fa linga ole ale winga le numera lea o ai foi e o ninga e o inga le numera lea okay ia sao tato pese pa molmoli pa tonu Storms never last, do they, baby? Bad times are past with the wind. Your hand in mine steals the thunder, and you make the sun
fu le martatu pese, ai le I maua martatu tali. Ia, o le tali pa pe e latu le tali pe a uma le program. Ai whaamamalama ina atu ai le tali. A lea o te vaai atu iai, e le ai se isi o sa o mai se tali. O lea la a tau fia whapoponga le tali, ona whaalongolongo mai la ia I le program. E loa le lei ai, o oe lea la le e saolo tali, io la e whaalongolongo ai. As of right now, o lo te vai atu ai, e le ai se tali, whaamole mole la, sao e a mene whaalongolongo mai le program, o le alu atu ai le tali. O le tato isi lea pese papitoa, Christmas, whaamole mole a whaatonu ua misi a au le baenga lea, o le au Japanese, Samoa malava lai o loo au ona tato atunu ulma lo I Japani. This is your Kerisimasi song special for you from us. Silver ponga ole tai au Merry Christmas. Se wangalo ya utasi le pa sa pangi le popa ia nai loa le pupula le pole nana whana wa Yesu sanga sala le lalo langi faola ina Yesu le fa amoe moe lea ole oli ua mawai A whangatolo ai, a Manuatu, Sarmy le o iai le tari o le tari le na mai, mole. Falongo I angelu le popa ia na whanau mai ai Yesu le Ita ina ita to ya Yesu Peona ta ita ina foi le au makoi uma ele fetu e fo to
Japan, of Samoa, Japan. Matoalo lofa tele a oto. Mai mamao me to te no nofo ai. Ale ma nei o tau pese. Thank you, Director. Ia o whamanuianga na ole nei po i aso. Ole Kerisimasi, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays, and I hope you all enjoy so far. We're not done yet, but I just want to say I hope you all enjoy your music. Beautiful music is all about Jesus Christ. Thank you, O CEO. Ole temi nei, tue tasi lava tato, pese ale tato atulo le fashion. Ele mana o lava au, ai me se fo imato uma nei, e misi tato atu nuu o Samoa. Samoa sho atu nuu, mato atu nuu pele, from Manua, Savai, Tutuila, Upolu, Namua, Apolima, Manono, or wherever in the globe, o yai uma nuu nei South Pacific or Samoa, this is your special song, Christmas song, from all of us here in Siupafonga Oletaia, especially the Manuatele program. May God bless you all, and Happy New Year. Have a blessed Christmas and a holiday. Happy holidays. And this is your song. Fia tato, ua fio mai Yesu, ia tato fa amanu, ua lo fatele mai, lo tato ne tama, ua foa ina mai, ia tato olai, Yesu keriso ua whanau mai. Leo, leo mamo e na leo, leo po. Salato fa'alongo, ile tala fia fia, ole Manuia, ole asolene, ile ayata vita, wafana maya ile faula. Yes. Thank you, Jesus. Faatautaia. Okay, Faatautaia, Director. Afioga tuile epa faataisua awa
name beautiful musika. Aia tonu Afiafi nai o tina. Ai me se foi o tama. Ai me se umale whanau male a inga a toa. E ta mānea tatou whaapoto I luma o tatou fireplace. Ma roast ka ko marshmallow va ale. Ai whamawhangai tatou whatoa wa malulu kere ngai ku. Ole taimi nei la pe ngai I lo tatou mai tatou fashion. E tasi tatou fashion ona ua le lava le taimi ale a Sarmy e whai e le isi fashion. Ai wa sau ai ngalo. Ale taimi nei e iai toi tasi lava le a whaina le fesili. Ai le e whainga le tatou program. Just before the program, la luato e fesili muli lava lea, and I hope one of the New Zealanders and one of the kangaroos nation will get it. Or Samoa. Yes, okay. I didn't buy it to leave it here. I bought it for you guys. And I cannot just give it to anybody. You have to earn it because it's not fair, right? It's just righteousness. And righteous things to do is to earn it by answering simple questions. All terminate. Ola atato whapoponga tu loa ile pese. Great is thy faithfulness. Yay! Merry Christmas. Great is thy faithfulness as we are preparing for the Passion. Yeah. Yay, Sarmy, welcome to, this is Sarmy's department, his Passion. Great is thy faithfulness. One of my favorite songs. Oh, he's good. Where is the, what's the, Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. He is great. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I ever needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness.
entire family were deeply touched by this song. As we've been looking at the story, Feeling the Spirit, the Holy Spirit of God, feeling His peace in your inner heart. And this song is one of my favorite songs. And thank you, our director, for your great job playing us and supplying and playing all this beautiful music to bring joy of the Lord into your living room, bring the happiness and the celebration of God, Jesus' birth, into your house or wherever you may at, in your car or in your bedroom. May you all enjoy the rest of the celebration of Jesus Christ's birth. Okay. Yes. And before we turn the mic to Simon, I'd like to make an announcement. Ele announcement papitoa lea mosi ainga lea sa whailiwhai poiponga, because I told them, I guarantee them that I will have the pictures, beautiful picture, ma nei whai poiponga sa oyai, sa ma nei uma mea uma. Very, very beautiful, awesome, beautiful bride and groom. Oh, wow. Ole bayaso lea, ole a o sa waima. Mata e whaali atu ia te oto. Ai mei se lava ia tina lea o whalafua. I will have your pictures ready next week. Wa busy lava, o koe ke mulu mea. Okay, right now we're going to turn this program, the fashion, to Sarmy Reyes. Okay, guys, I know you were desperate for the fashion segment. Welcome to SOTF Radio Samoa USA, and welcome to our fashion segment tonight. I hope you enjoy it, and I hope you enjoying the program. And so we're gonna describe the look for tonight. Unfortunately, we're not gonna have puletasi, but next week I promise to bring you more. As always, you still can order a costume puletasi. If you have any idea, any designs, you can leave your message, your information, and we'll be happy to contact you. Or you can ask for my phone number, and so we can costume any style for you. So we're gonna start right now with the look for tonight. So Crystal is looking amazing tonight. I hope you guys love the dress for tonight. She's ready for Christmas Eve. The look is amazing. And so it's a cocktail dress with ruffles all over. She loves ruffles. And also the combination of the dress is very, very nice. I call mint, the color combined with white. And so the skirt of the dress is all ruffles, white and mint color. And also it's like the top is like corset dress. The back is corset. It's very fitted on the body, and also on the sides, it has a beautiful ruffle sleeves, which she can play with the sleeves. She can do it arrow shoulders, or she can pull down one sleeves, so she can play around, or both can be arrow shoulders. And also we are styling it with a beautiful hat and a pink flower on the side. And she's wearing her crystals crown, matching with the jewelries. Very beautiful. And it's kind of like a 1950s style, but very elegant. So she can go to any, actually for the holidays, she can show up with a beautiful dress. So I hope you guys love it, the combination, the color, and the style. And if you have any orders from you can leave your message, and it can be the same dress, the different colors, combinations, or different fabric. You always can bring your fabric, and I'll be happy to take your measurements and costume for you. So the bag is very sexy. It has the corset, and she's showing the sexy bag. And
so you can fit it on your own weight. It has the fitting in the back, so you can play it around with the style. So it's very ruffly, like the way she likes. And I hope you guys love it, and so you can leave your comments, and we'll be happy to see it. We love you guys. I hope you enjoy it. And also by myself, I'm wearing Sarmy from head to toe. I'm wearing all polka dots. I'm wearing a trench coat with the pants, all polka dots, which is on trend always. And also I'm wearing this t-shirt. I don't know if you can see it. So it's a long trench coat. It's under the knees, and so the pants is like high waist. You can see through the t-shirt. It's a high waist, so you can cover your stomach, and it's a skinny pants. So it's all polka dots from head to toe. It actually can be unisex, can be for men and women. I'm always invite people, to there to be stylish, and so you can go any special occasions wearing saree. I hope you guys love it, and as always, you can order online, and then leave your comments and leave a message, and I'll be happy to give you information about any outfit or any puletasi you want customized. You always can call the station, the channel, or you can follow my social media, Sarmy Reyes on Instagram, Sarmy Reyes on Facebook. I'll be happy to give you information. So, Crystal, how do you like tonight you look? It's kind of tight in the front, low cut, too low, it's just a style. I'm trying to model a style. This style's good for my daughters. I know when I go home, they're gonna say, "Mommy, that's our style. You're too old for that style." And then my girls always love me, and they always say, "You look beautiful. You look gorgeous." I say, "Oh no, Mommy, that's my style. That's for us, our age." Anyways, it's just a style. I'm modeling a fashion. Thank you, Tracy. Order it. Any color, any size, any style, any materials, right? Yeah. Yeah. So different colors, or you can do your own combinations. Yeah, not every. This today when he brought over the dress, when I went and picked him up, and he brought this dress with me, and he showed me the picture. I was upset. I said, "No, that's not my style." But anyways, he said, "No, it looks beautiful on you, Crystal. It's just a fashion. You're just gonna model a fashion for the ladies." Okay, I will do it, but it's not my style because it's too low of a cut. I don't like it. It's too either tight or too low, or you see, because you trying to tie my breast up, pressing against the dress. Okay, girls. And I come home and give you the dress. I hope you guys enjoyed the fashion segment tonight, and so I promise the next Wednesday we'll bring you a puletasi. Sometimes we're running out of time, and so that's why we didn't bring puletasi. Next Wednesday. The man can order you. So as I told you, this outfit that I'm wearing can be unisex, men or
material. So this is very nice old polka dots, and we like those polka dots. And so you all always can be stylish, you know, the way you dress. If you like to be fashionable, so you can go for it. So I hope you guys enjoyed the segment tonight, and so we'll be happy to see you next Wednesday. I hope you enjoy the program, and happy holidays to you, and hope you have a wonderful holidays together with your family. We love you, and thank you so much for your time and your comments and for your love. Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time comes a cage no longer holds you weak, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never gave a lot of time. Count to 10 to the soldiers in their row. Oh no, Nikita, you never know. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never gave a lot of time. Count to 10 to the soldiers in their row. Oh no, Nikita, you never know. Yeah, welcome back to Silverponga Oratile 4 and the Manuatele program. Tonu Afiafi ina o tō I la air program Ole Fashion. Ole Fashion by Asolea Ole Yaini Politasi mo lotu. O nei teimi e laua awhawhai o isi Politasi ole amaiai. Yeah, anyways, Faatautaia lava ono sai mai moa mai ole happy lava, and we are coming to the end of our program. To conclude our night program, Manuatele, ole teimi nei, ole aluatu ai le pesili muli lava, ale ilatu le program. Pupu le newa o saunia mole nei po. Yes, saone maito penny, saone maito pepper, because what I'm about to reveal to you are hidden secrets that were buried, that were hidden far beyond humanity, okay? So, ole pesili muli lava lale nei. Olea, Pa'amatala mai, we are going to the scriptures. Olo itono tato watu tato tuspaia. I know to tele o to whaife au, pastors olo o mai moa mai, all over. Whaamatala mai, o ole hale winga, ole ono.
o lo ito tonu o le tuspa ia. Ma tata fisili muli muli le na, se I whai po o ai ata mai a wai wha mai le atua, o le tangata le na, e mawaina le numera le ono ma understand its meaning. That is the person who has the wisdom of God. The wisdom of God. 666. Ole ale winga ole 666. A o ai foi ono tatau ai le 666. Le ono. Okay, whaatonu whaamolmole sa tatou pese. Tino o tuma sila lope mo se avanoa se Afiafi se no foanga tasa asa abetalia la tatoma anga tauia ise me atu ufua manela fula fua Ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana Va ai o fofonga lo te ena o langona I le po sola E ui ina motu fa a pei o se pole moni e tau le polonga Samoa ia puna mawhauwhaunga ia mo se tali tutusa Ai whaatali se I lafo a tau le Afiafi Ai ta whaafe sanga I Aululunga na mwilo ufatu e liu le pope o fetu Ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana Manea le musika. Ia wa uma foi ma le musika wa uma foi ma taso tali. Ole tali ole aluatu ile during the program. Ia okay ole lua tali la aluatu la tali atu ole pesili mua le lamp and the beast and a 666. And that will all include in my program right now. Ote ai o yatu o tau mana whamolmole, grab a pen or a pencil, grab a paper, and I am going to educate you and share with you the mysteries that were hidden, that God spoke to me. It's time to reveal. It's time to reveal the hidden secrets that were hidden beyond the earth, beyond the foundations of the earth. Okay, to te mantua le vaiaso lea, sa o vaiatu wai a te o lo i te tono le whaalinga, le bride.
O loi te tono fo le whaalinga lo ingoa, crystal, okay? O ole bride, ua fili ina o ele atua o se bride. Pole se teine whai poipo, mai lea, to te bai mai lea whai aku lau pale lea, umale pare ke lea, alua pare lea kiki langa lea, o fi lau pale lea, I lau pulau. Anyways, o whai atu la I atu o tō last week, why me? Tota iloa, a whai se woa se teine ma se tama, ele alu oe e su e mai se teine e se ana ia winga, e se mamao fo ia o ia. E alu le tama po le teine e su e mai someone compatible, someone e whitaui le lei. Le la o whai atu, why me last week? Compatibles la ia, remember, whai tu umami la tuspa I lo tusi, I lo pepper, ma lo notes. Write your notes. It's very important. I'm talking about the whole world. O leala, o compatibles here. O lo ingoa, o Leatuivaoalii. O lo ingoa e sau ma le tump. Le tump lea na tanu e tangata I to tonu e iwa. O Yesu o Keriso na tanu o ia I le tump. O le tump. Ia, na masau, ma fio mai maliu I whaasātoro ina mo tātou angasala o na alu lola ia wa tanu o ia I le tump. I le ana, pero ana Samoa. O le lona lua compatible. O Yesu, o le ngapa Yesu e sau mai yuta, sa yuta. O ai le sa yuta, o le lion. O ai le, what is the number o le lion tribe? Number 4. So fai tau tu spaia. O yuta, o le numero 4, o le whanau a Iakopo, po Israel o yuta. So e whio mai Yesu e lona ngafa mai a yuta. O au, lo ainga e lona wha. Lo usamatua, lo tuangani, lo istuangani, ai o mai a o lona wha. Okay, second compatible. Third compatible. O Yesu na launga. Alofa na launga I moto tangata. O au, e launga whau o au, e mato whaipe au my conference, whau o se toe ina, o au la e lo utofi, launga. So we are compatible. Ona whapera lea tua, ua e lea fio mai Yesu, wanga nā, ua moa sana bride. Ia o lea tua lai, e tiro wawa ai o ai le teine le lei mo Manuatele. So he watched over and over generation, umasau generation, latu generation. Okay, o le fourth compatible, o le ngapa Yesu e sau mai le teine taitane. O au, o le teine taitane, meaning in more than one husband. So te lole tinale na ole nu tau fe ku kau fe kongi ata mo e lava tinale sefe Yesu ole taitane. Ele loa o se isi fa upu ole teine po fine more than one husband. Fato Yesu e to alima o to olua ai even the man tamalola tulono no for nei lava la lo fa polo fa poliul ele o so to olua. Compatibles. All the manner I'm trying to tell you is the plan of God from the beginning. Wo o nene te mi ole a fio mai Yesu.
Ona whapea, e le ma whaweta lai mai le atua ia te au. E le ma whai na apio mai Yesu. E mana o mias sana whale tua. Ia, ole whale tua la, ole tina o loo fulfill ina ia me umanei e qualify ai o ia. O le isi mea o le teine posi tina e sau mais i le e tena, le whanua, le whatoanga o e tena. Remember na uwhai ata te oto o Samoa o e tena. Mana o mia se teine e sau mai e tena. O le tamaitai la lea o longa suapa e sau mai i le anga lea o le tump. Ia, tato atu loa. O le la o atu tatou i le ono. O le pesili na le toa umatu nei. Whamai le atua o le e mawaina le numera lea o le ono. O tangata na e na ona ia e ono ina le numera lea o le ono. O ia lea. O le ata mai le na o tangata lea. O ia lea. Ia. Mi whantou pēni o le awhaali atu mea e lei launga ina i university. E lei o mea lilo. E lei launga ina. E o ilo utamana whaiwhi au. E lei launga ina e lato. E lei iai se mamalama i mea lilo. Hidden secrets. Hidden revelations that were hidden. Now God said, now you go forward. Go forth and unveil the secrets, the mysteries of 144 and 666. Te lalau Tausaga te le po ia whaiwhi au, o te whaalongo I lava. O le ono e belong lea I le pope, le ruler, o le ka sia katoliko. O leo te whai atu nei lava e le ai. It was a hidden mystery. Now I'm revealing to you. Okay, we ai tau peni? O ia lea e o ninga le numera lea, e loaina le mystery lea, o ia lea e o ninga le numera lea. Ono, whaopopo, I le isi ono. Whaopopo, I le isi ono. Equal, spuluvalu. O le poto ma le ata mai le atua na o le e ono le numera lea e loa e ia. O le numera lea. Ona tasi la ia vaaila ia le spuluvalu. Tasi, whaopopo I le valu equals 9. O ao like titi. E whaingoa lava au o iwa. Taluai lalo ingoa sau mai le tump lai maliu ai matanu ai. O ai aso nei leiti po e iwa. O tupu. O au la. E sau le ngawha o tupu. A tova ai nei lo ngoa. Le Atu means, le means da. Atu means God. Eva, ninth, the ninth God. O ali'i, Lord. Lord, God is the God of all gods, the Lord of all lords. European, Lord. Yeah, a Lord Umalako, yeah, Lord Henry, Lord William. But Leatua, he's the Lord of all lords. Olo ingoa la na. E na oa o lava I loa ina le noa lea. Ole no merala lea ono. Ole no merale na
e iwa. And na oa ua ele wisdom. That's why God said, reveal what is hidden that has been hidden beyond the foundation of the earth. E iwa. O le numera la au, de oa au la, o le tasi, tato ato le fesili muli muli, o le tasi, o le fesili muli muli lea, o lea o lona fa, po lon tolu tasi, fa, afe se lau. Ia whaafonga mai lea o tau. Tasi, whaapopo le fa, whaapopo le isi fa, waiva. Okay? That's the wisdom of God for my reveal. O le ale nu mera lea o le afe fa se lau ma le fa. O le tangata, she is the first fruit. Tangata mua lava lea e ola. I le whawawau, ua awina atu ai, ua watu ina ai, e le atua le rope, le ofu pae. O le ofu pae le na, e tau atu ai, ua manu malo o ia. E ola o ia, ua manu malo o ia, e ola o ia whawawau. So I am a forever living first fruit. O tangata la ia muli lea la o atu ai ia o. Tangata mai e totono o le afe fast for my fa afe. If eola ele oti, death will not, they will never taste death like me. They will not taste death. They will not face death. First fruit. O lela, I am the first fruit. Tova ai, afe ma le fast food fa afe, o lao no mera le na. O le ono, o lao no mera le na. O ai yao. Ele o au la le beast, o le mea na tia mai foundation of the earth, o au o le mamoe. Remember the pesili? O la le opposite, o le beast. O le lamb. O le numera lea. Ele belong is a beast. He was hidden all these many generations after generations. It's a lamb. E comparable la ma le lio faaola o ia le mamoe o o lana mamoe. O ia o le mamoe le atua o o le mamoe a Yesu. You know, fa mai le atua fa ia o wala, live my counseling, and at the end you will receive honor. Ia lo o langa atona wola mai lo ainga. Tova ai foi. E skipi lo uso, skipi lo tuangane, skipi lo istuanane, lo isikuan tuangan. Ai faaola o skipi yao, ai maliu leisi. E tau atu e ate o tō, wha maoni. O au, o le first fruit. O au, o le bride. Filifilia au ele atua. O complication la ia. O au, o tangata alofa. O au, o te sau mai, o le atua, Yesu sau mai le ngafa, o le taitane. Yeah, compatible ma umale atua wale tasi sau to olua, and more than one. And it was all plans of God. Ole plan ole atua, ia moa ia ole atamai ma elei ma na ole atua e reveal atu ya te oto, reveal mai ia au alas fufa o Tausaga. Ma na ole atua se ia mature. Ma sinalo ulu, sinalo ulu. Kile manga awe vali. Langai
o le prophecy fulfill. Mana o le atua o le plan a le langi ia o mature. For me to become mature, o tāne ia sa mato nonofo, sa o nofo ai, they were sent by God to educate me about life philosophies. You know, I walk the walk of the poor, so I know how it is to live poor. A amua tangata I mato ainga o mato ainga matitiva. Le loela to le plan. E taulava iao na o wola I le ola e tangata mativa, ia o alofa ai I tangata mativa. Ana o wola mai e tele ama to mea, you know, whale mama o la iti. E le loea o se alofa I tangata mativa. Ana ave le atua I o mātua e ola I savai. Ia angi mai lea wha, ma matitiva I mātou, to e o upolu, sahaba vali mai vai lele o alu I lalo vaia, I ola mativa a wā I ao. Ia o wola, ma sa vali se e vai o tangata mativa. Ia o I loa hai, na lofa, ia o I loa lofa ai, I tangata mativa. Mea na o te lofa I lava ao, o lo ua lofa I tangata mativa. Whamaile atua, go spread the good news. The good news, you're going to bring peace, and you are going to bring good news to the mothers with children. Rai si fele to tina, no tina yela to whanau, ele ua tu ua la to, lato to alua, lato tane, e matitiva. E iai le lonely, le lonesome. E lofa, mai na le tua a lofa nei tina ma tamaite, le o iai salata tama, ia o le mea na o wola mai foi. Na tia I mat, e au e lau to o lua o ma siau whanau, o wola mativa. Ia o la uapili ngai, e alu ai whainga luenga, ma whainga luenga wha onga tamaite. I walk the walk of the poor. Mea nai tele ai tangata o te alofa lava. Tangata o maino nofa I lau whale. O ono wha maasina leengi pei mengi. So sola. Ia o e tā moa e o I tonga. O maino nofa I o whale mana neia. So sola. Ese excuse. Au te wha maangalo I pea. Masavali pea. Maola pea, na o lea tua, o loo sila mai e a me lele, mai e a me o leanga. O le mystery la na tonight, pa mai lea tua, reveal the hidden secrets of that number. You are the lamb. Ele o oe o se bis, o oe o lau mamoe. O oe e te tangata alofa. O oe o lau first fruit. Yeah. One for no one on this earth. God revealed this to them. Not scholar in big state university. No. Only the person that God blessed with the wisdom. Because I was before, remember? Before I was conceived in my mother's womb, God knew me. So God brought me and conceived me in this world and gave birth to me to be it this very moment that I conquered. I walked the path and I conquered. And I am now the lamp, the bride. These are the evidence, I'm telling you, no one else. Alu kausanga fa mai ole Michael ole beast ole kakoliko. No, okay aka mo fama aka ma, you know. Oh my gosh, kalo fai. Isinge kangaka wa a false accuse. All these many generations and generations, it was hidden. It's the number of a lamp. It's the number of a woman. It's the number of the bride.
bride la fa mai kong. Ole bride la lea. Remember, Jesus, ole male. Ole anti, ole opposite. So ole anti-Christ is a female. Female is the opposite of the male. So Jesus is the Christ. I am the opposite of Christ. I am the opposite gender. I am the lamp. I am the bride. I am the mark of the lamp. 666. Yeah, I want you, if I told homework, but I always pay auto peteru. Na alu lole tala le yaisa yesu to tonu ole tump. His reason. Le itai tonu peteru. He wondered, thinking this is nonsense. So believing is nonsense. Alulo male atoa eva ai siyaki le tump. And when he got there, lo behold, Jesus rose. Ele iai yesu te tonu ole tump. O wala ne pe oto o pe teru to te leta tonu ma thinking it's nonsense what I'm saying. This is the living proof that was never told by any scholar. Only God had all these things hidden, and he told me, go, reveal the hidden secrets, reveal the mysteries that I have hid from the face of the earth, from foundation of the earth. Ia fia la ia loa maua le bride Yesu ole a fio mai loa. I'm telling you, la feel my Yesu. Ole, remember le Manuatele sa fa Yesu. Owe te popole e tate faatasi lo malo. We're made in paradise. You will see, I will see in my paradise. O paradise la lea. If I boy a big wedding celebration, the wedding is in the Bible. It's going to be a big wedding, a wedding of the bride and Jesus. The bride will lead the church. And that's another mystery. And that concludes our program for tonight. I have one last revelations for next week. The revelation next week, God revealed to me there will be a one world order. One world order. Whatever Tausaga ko kiki ako le lua se fulo o faalongo a le one world order, one world order, one world order. Ai le o tau no lava. Say one world order. But he revealed to me to announce. So next week, that's the last revelations of my program called Revelations. Remember na avele atua Yesu Yohane lale na in a spirit ave isi ekale si efitu. Okay, remember why I told you God sent me to walk through the nations of Samoa and walk through the 7 churches. Ole ba yaso lale, ole a lotuele last revelations, ole one world order. Ole one world order e sao mai pule anga e tasi. Ya no popole aya me no fa along ai ko iki alwo se pulu. Ola ele one world order, oh my gosh, ya ola o mai sa wanga me oh ya one world order. Ola a tupu. Ole one world order. Ma order sia e sao mai tangata e pule ale lalo langi.
La o ia le pule, I lea malo, ma lea malo, ma lea malo. O ia le na. Ole au mai ele one world order. A le la o reveal a te to world orders ma tangata o la a whai world order. One world order. Yeah, I know leo te wha Samoa atu, so mana wha Ingilisi atu, so all the people of the earth will hear it. Yeah, fia i o tau. Wa malo le teine Samoa. Wa malo le teine Manua, teine Mativa. Yeah, a leo wa malo o le plan lava lea tua pe na plan lea tua e awina mai lona tali e maliu sa tauro. O le plan o lea tua o la awina mai la filfili e ia o ia se. La whanau mai le bride. Ai whaatalia la lea tua se yo mature, yo wata mai me whapena ma qualify. Okay, so that concludes our program tonight. Ai for inale toe tato toe fe loa I lea vayaso for the last revelations, and then we go on into beautiful things. Yeah, avi ele tu wa manu malo tauna fia o to Samoa. Wa le lopo Samoa fai ponga. Yeah, but I'm pretty sure le lopo fale Asoau, but oi tena ole ai the celebration of that wedding. When Jesus said to that slave, I will see you in my paradise. Okay, sauta to pese fa mole lava, fa tonu. Ole pese la feangai loa Yehova, Yehova o au. Ia fato fa ina soipua, mai tato pese fato fa lota nu'u Samoa. Yeah. Okay, let's get our stuff ready. Bring the stuff.